Hello, hi, it's again that time when we will describe a picture which will appear here next to me, and please stay until the end if you want to improve your listening skills and practice your Serbian. So, hajde da počnemo. Ovdje imamo dve devojke koje piju kafu. Sve oko njih je žuto. Jedna devojka ima crnu kosu i narandžasti džemper sa srcima i ima bele minđuše. Druga devojka ima svetlu brown kosu, ima okrugle minđuše i ima narandžasti džemper na pruge ili prugasti džemper. One piju kafu iz zelenih šoljica. Sto je krem, a na stolu se nalazi vaza sa cvećem. One ćaskaju i pričaju o tome kako su provele nedelju. A kako ste vi proveli vašu nedelju? Pišite mi u komentarima ispod. And also, if you like this video or this type of videos, share it with your friends. And that's it. Like it, subscribe to our channel, and vidimo se. Ciao!